kutabi ni Pablo So, de nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Y sigur, moro buen día, bendición para cada casa y familia. Si no está awit jaweps, si awit jaweps. No está viva ya acaba ding jaweps 21 de Januari 2021. Para mí es un placer tremendo de por ahí pasar vivos na fue ahora aquí te con honor. Dios bendición a cada casa y familia, manera nos avisa, feliz mainta, goza de vida.
Esse está deseo para cada um de vocês não saco Deus quer para compreender como está bendicionar. Sim? Tá nós por bloquear a bendição que Deus lança arriba nós. Deus está bendicionado como seja. E a pergunta tá, que você assim com ele? Vou pôr em cada pensamento, vai um regalo? Of vão spar por dien pisar? Pero não está bem. Bom de benefício na teoria. Ori pa sunca regalava também esta maneira ofensa. Busa nunca me compreende na Holanda. Mas se aia me converti. Mas se aia antobra erumanang di misa a regalar-me coisas. Canta happy birthday to ko. Awo mas qual é meu regalo na panubana? Tu ainda te kadawag. Depois ainda bifluister de merin. No, aqui na Holanda, ora ko na regalabo algo buting ko Javier paturende wag. Nós costumamos que coito tu costumer. Então se na bendição de Deus também tá, bom mester, hasi uso de bendição de Deus. Deus é bendicionado? Até puta tendeme que usa oreia que Deus do nabo para escutar coisas que tá elevar, e coisas que tá motivar, e coisas que tá se bom mainta grande, tremendo. Ora vou começar um dia novo com o Senhor. É canção que me quero mandar para Tanchi Etling. Moro bom dia, Tanchi Etling, assim me nervioso. Sim, me tá bem, com pari coma aqui no estúdio, sim, está preparando também para transmissão de ave noite, tremendo transmissão também tinha ave noite. Então me tá animado para vai voltar também, lá me mira aqui como vou poner mesora para o de que se trata, ave noite nós também tem essa aqui. Power Talk by Yos. Programa cargado com informação e tópico interessante. Por intercambiar via multimédia maneira Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Logicamente, por chamar-nos também na telefone 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour de webs anoche de Shetor Panuevo na Radio Aroma Natural. Via basilachel.com, Radio Nandi Corsol / Radio Aroma Natural. Más información, síguenos vía Power Talk by Yos. Yes, aqui va atender, sí. No avisame como no sa, sí. Es aqui te programa que lo vai tin seguro a noche de Shetor Panuebor live. Live, sí. Cerca Yos, Estacias. Dios bendicioné ricamente também. É canção que me quero mandar especialmente para mamá, para Chetling. Tá chatling ko, bay? Si, já sabe, já domingo, galinha com batata, bom? Opi tristeza, problema. Nunca me importa a paz.
de mi alma y de mi ser. Te camina en vida y en verdad. Ella salvami y dona mi vida eterno. Y ahora turcos mi en Cristo de mi alma y de mi ser. Te camina en vida y en verdad. Ella salvami y dona mi vida eterno. Y ahora turcos si ahora turcos I Jonang Bista ribano soloshi, si echaron mestazo ribano soloshi ki acabamos ting 23 menit passati de som aqui no estúdio de rádio Aroma Natural, si, anto lang nos mira que si nos ting siguiente canción que lo mi si te saque meta que toca, la me va como po selecte mesora, si. Hindi may va mi eto también, si está llorando ya dina. Nada lo si. Que siguiente canción que hermano damos saludo, bendición, que va especialmente también rivedushi ma inte ki pa mi hermana, mi rumang stima Amareli Sazet. Bendición pa casa familia, bendición na may pa Joanne, bendición pa Dairin, bendición pa Owen, bendición pa Nieto nang si. Ento especialmente pa Buso. Mauro, buen día. Es bonita canción aquí. Mi por immaginarmi nunca quello ma queda so ma cai bastante a bo comportava ta possibile aunque cusen per mi por però de mi proprio forza e ahora ma queda so ni nesterat mi ti mi quepamo ta cerca mi y mi ta confesa cusimbo paz mi no por más lo milanta ver y cada un día más mi lo vaigo atrás ma decidí no mira más para atrás lo milanta ver y sin tu día más dame un lugar que voy a preparar para mí. Tu mai control, scrudignami, oh Señor, quizás ainda tengo herida de mi corazón. Mi ta entrega mi voluntad, restaura mi amor, por lo cual cuta para atrás, ya no tengo valor, paso botaquina.
Gesù, tu apprimiti di queda sempre fiel, aunque tu rendi abbandonami, lo milanta. Tremendo canción, sí. Dios bendicionar mi casada. Me la traes tiki papi cuacar pa mi. Esta douche, no. Va mira, sí. Mi tiba y subi su salario, dame, sí. Bendición para Geraldo, Soliana, bendición también para Melanie, Ali Mustar, y también para mi nieto, Arlan, dame te. Sí. Esta protesta é tempo sobre na será porta pendreta estúdio se ka opa, pero assim não se vai pilante, Arlan. Sí. Eu tenho de, sí. Sì. Ma tengo domina emocionan pro meno. Sì? Ma siya bom. Me quero mandar un saludo, bendición que vai especialmente também para Francie e Norma Peters. Bendición. Danke, não sabe papaya. Cargai papaya, sì. Come papaya vai vaira, sì. Specialmente per voi nos tiene siguiente canzone che si la mira che si. Más música. De ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero eterna y salvación a mi alma. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo
Essa kita po programa começava o dia com o Senhor. De dia luna para dia viernes, de dia sonor para honor, aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano, mensaje, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carga com bendição a começar aqui na Rádio Aroma Natural. Power Talk by Yos. Um programa cargado com informação e tópico na interessante. Por intercambiar via multimédia maneira Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Logicamente, por chamar-nos também na telefone 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour ja webs anoche de 7 para 9 na Radio Aroma Natural. Via basilachel.com, Radio Nandi Corsol / Radio Aroma Natural. Para más información, síguenos via Power Talk by Yos. Nós seguimos com mais aqui também, sim. A Veta Jawebs, 21 de januário 2021. E nós temos mais também de bonita canção, nós vir aqui. Mayron, vamos na chiqui, we. Double. Sim, me estava aqui, nós estamos aqui. Sim. Ok, nós estamos nos best. Aha. Sim. No worry, no. Tasina mesta, Mayron. Welcome to the club! Just bendición a Mayron, America, nos queremos mandar un saludo, bendición que va especialmente también para Luis y Rosaura. Sí, me sentí mi mes, papá. Leo aquí, sí. Me tengo que comenzar a invertir de un par de headphone nuevo. Pasó, está cansado de que sí. ¿Qué me tengo que hacer? Nada me importa, sí. Está de invertir, sí. No, Dios está bendicionando. Sí, Dios está bendicionando. Polaga, ¿no? Sí. Me quiero mandar una muy bendición que va especialmente también para Román Armando Rincón. Bendición, hermano. Sí, todo bien. ¿Cómo va con la familia? Sí. Así me gustó oír, sí. Yo no sé hablar español, pero intentando, mordiendo mi lengua, sí. Estoy aprendiendo a hablar un poquito español para comunicar con mi gente. Sí, tengo que comunicar con mi gente también, sí. Lanzo para mí que qué bonita canción que nos mandé especial para él también. Sí, vamos a empezar. Sí. Isa pone aquí, entonces mandé también con deseo de bendición, especialmente también para Mau Jansen. Feliz webs, Mau. Música. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo
si vos estás consciente de lo cual que te canta aquí. Pero yo sé que tu palabra Well, Wax, si tú rendes de papia cos, vos estás preocupado. Así na kuene bisa kos, mesora vos estás hapta rin. Ano sa siya? estar perdido con Maneko, kaimana, bokiriu, tawarda na bisong kodibo, pabusintibo malo. estar Pabusintibo infeliz. Pabusintibo nada bisa niets nuttig. No, no por. Stop. Por favor, mi rumanang. Stop. Tilaga hende bisa bukos. Ibo ta tume mesora na kurso. Di kong ora ko Diyos bisa bukos mo ta tume na kurasong. Di kong. Di kong bu direction naman ibo direction na ora ko hende bisu kodibo si. Babira gordo. Mesora buta aqua. Mesora buta busca dreci. Ta di kong. Buta si tipo malo. Si. Ofendi. verlo todo está el aliento. Cosco tuende bisa mesora bota reacciona. Anto mayoría biaribe con ang robes. Si no Awo si Diyos bisa mo. Di ko mo tabira hapa ding mesora. Diyos bisa mita stimabu. Hapa ding no. pero yo sé que Si. tu palabra A mí sa mas mi konsehabo wa. Kung kos mi bisabo rumang mi stimabo de nombre de Cristo Jesus. Mita agradecitura sunang ta uni na mes kunos tambe tur dia di novo pasina. Pason tame ta se programa, nosta se programa. Mane Roderick Martes. Si. Dios bendicionado, brother. Feliz dia web sua casa e família. pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Bonita canción, tu palabra. Siguiente canción. Mita pa mande ko desido bendición pa mi mama Ivy. Mora bom dia, bendición pa mama Ivy. Mora bom dia, bendición da mi papá. Si, Amirko Winklar. Dios bendición pa para americamente. Oh, Etzeling. Si. Gramorge. Si. Ay, Ramoreleng aqui, si. Amen, God bless you. Bendición pa Etzeling kasi família na Aruba. Si, contente sa aga mo sa si. God bless you for Masra Jesus. Amen, amen. Faitang. Sa isomisata. Bendición mamene na Aruba naman si. Siguro, rekansiyon na kita pa especialmente pa Mama Ivy. Bendición special pa Amirko Winklar alias Papa. Mi Papa. Si, aha. Shani stop si Lurs. Oh. Tami por. Bendición naman na sigara man ba especialmente tambi pa Shareska, Princesa Heredera. Si, come, si, misa, galinha ta su specialidad. Perché sorte galinha. No, pero dia na kibunta galinha compra. Si mas sa dia webo na ta skars ka ta gai bota. Tene ta bai kan tek mi sa mi ke galinha. No, que me sabo ta galinha, ta gai. Si mas kara man saludo na mi ba especialmente tambi pa Juni pa Marcelo. Un bendición si Papa vira frio aqui, não é como Papa um beijo que se. Bendición da menos que não Nando, casi família. Bendición da me paquia. Opera. Un bendición da me paquilian. Moro bom dia bendición da menos que não baron cha Magali na Rincón Bonero. Sí. É centro essencial de governação de Bonero. Essa aí tá minha visão. Ah, Dios escucha mi palabra. Sí. Me te promover barrio de Rincón, ¿sabes? Sobre barrio de Rincón, un barrio que está mantener cultura.
barrio di Rinconta, viva ng kultura. Ahang, mala po sa. Anto, nanta bira mas dinamiko, ora kubo, manepusya nante yung wuki. Sin. Nanta, ne ko distroba na desarrolla. Nanta, buto, Rincon, barrio di Rinconta po na mi corda, lo cual capaz que pueblo de Israel. Mas faraho ta opriminang, mas namat tapat a multiplicar. Dios bendiciona pueblo de Rincón. De nome Cristo Jesus. Paboso tambe bonita canción aquí. Mas música. No me costan ko basi pami, pero pa sobra, bota Dios. No tapa sobra boa salami, ni pa sobra boa bendicionami. No tapa sobra bota recompensa, pero pa sobra bota Dios. No tapa sobra boa contestami, ni pa sobra boa prosperami. No tapa sobra bota dona mi amor, pero pa sobra bota Dios. No tapa sobra boa abrir camino de la mano, ni multiplicados pisca y cinco pan. No tapa sobra pueblo a conquistar Canaán, tampoco pa sobra boa cana arriba la mar. Pero mi ta estimamos y mi ta adoramos, va sempre mi que servimos, a sobra bota Dios. No tapa sobra boa salami, ni pa sobra boa bendicionami. No tapa sobra bota recompensa, pero pa sobra bota Dios. No tapa sobra boa contestami, ni pa sobra boa prosperami. No tapa sobra bota duna mi amor, pero pa sobra bota Dios. Oh, sí, Señor. No tapa sobra boa saque Israel fue esclavitud, ni pa sobra prove y sano multitud. No tapa sobra va en el templo con poder, ni ora va entregando vida e cortinas que. No tapa sobra restaureta que cua crack, ni pa sobra boa lague ciego volve wack. No tapa sobra proteja arca de Noé, ni de marica de un pescado las va en Nínive. No tapa sobra calma en tormenta de la mar, ni pa sobra diente el mundo de Momar. No tapa sobra prospere casti Salomón, tampoco pa sobra boa saca Pedro fue en prisión. No tapa sobra boa gobernar tu nación, ni cuida Daniel de cueva de león. No tapa sobra boa saca yo por Fadrid, ni contra Goliat una victoria na David. Pero mi ta estimamos y mi ta adoramos, pa sempre mi que servimos, sobra bota Dios. Pa sobra bota Dios, mi ta estimamos, oh, sí, Señor. Sobra bota Señor, mi ta adoramos, vos sota digno, vos sota merece adoración, vos sota Señor, vos sota Señor. No tapa sobra boa abrir camino de la mar, ni multiplicados pisca y cinco pan. No tapa solo pueblo a conquistar Canaán,
bravo da Dios, paso bravo da Dios. Tremendo canción, pasó bravota Dios. Echar un vistazo, hermanos, los llega menos que 7 minutos, sí, ya menos que 7 minutos nos tinca, va, prometo 12, sí, nos tincos não preparar também para, seguro, queda pendiente, lá nos mira aqui mas nós está fix aqui, sim, pare coisa, sim, pare assunto de regla aqui, sim, não há como está assim, não. Si, tres na gamitin ko. Download nang! Sabi aqui. Echar um vistazo. Mas uma bonita canção foi de meu irmão de criança. Se ka Charlotte Quirindonga. Deus bendicionado kas. E família rumang. Si, Deus bendicionado. Mita espera que o período de Covid aqui por mengua. Passa bem mês. Si. Ai. Si. Seguro, nós mira aqui, sim, nós mira quando está, sim, echar coisa na maneira como você vai aqui, lá, você vai quando está vai, sim, sim, lá, me mira aqui, nós queremos que nos perseguir atender, que pida aqui, sim, me quero mandar também saludo, sim, bendição para Yos também tá, Yos Estácios, sim, tremendo, Deus bendicionar Yos ricamente. No sé ni nandi Rotterdam también, sí. Bendición naman nos karaman ko na ba especialmente pa Frankie, pa Ermi, pa Luigino, pa Tanisa, pa Jomari, sí. No me medyo, me timbiamo de bro de nombre, sí. Data subida, no ka bay blanco. Bendición naman nos karaman na pa Giselle Purrier. Casi família na Bonaire, sim, Deus bendicionamos naturalmente. E canção aqui, me quero mandar também especialmente também para, é muito mais farfelo mesmo, sim. Mas farfelo mesmo, muito muito que sim. Mencionar o nome, mas só vou começar a cribble, sim. Ah, conha-me? Que você está pensando? Não pensando coisa assim. Não. Dejarlo assim. La que así, sí, mira aquí, esa aquí, mira aquí, si turca, ¿verdad? Sí, vamos a una nada, sí. Mientras quiero tocar una canción que me acaba de recibir de mi hermano Charlotte, la me va a meter el nombre de canción, até aquí, sí. ¿Te saqué me, Maya? Mira aquí. Vamos espera que o tempo, so sin teoria, se mais com robês, então me mandei para você tour por mim que nos vai over da minha mensagem aqui rato, ok? Vamos escutar isso aqui. Más música. Que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. Sin ti
sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin
Isa kita bo programa Começava o Dia com o Senhor. De jaluna pa jabiarne de Jesunor pa unor aqui na bo Radio Aroma Natural. Sintonizanos asina recebi bo bendición pa medio de cantica ng Cristian mensaje, oración, saludos, felicitación y hopi mas. Bo dia carga ko bendición ta comienza aquí na Radio Aroma Natural. Power Talk by Yos. Um programa cargado com informação e tópico interessante. Por intercambiar via multimédia maneira Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Logicamente, por chamar-nos também na telefone 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour de webs anoche de Shetor pa Nuevo na Radio Aroma Natural. Via basilachel.com, Radio Nandi Corsau / Radio Aroma Natural. Más información, síguenos via Power Talk by Yos. Na continuación, mensaje de día. Hoy então feliz dia. Danke de permitir-me recebo a também a mensagem de dia. Semana passada sabra a sali uma publicação que a ocasionar tormenta na França. O book de jurista Camille Kushner descreveu com seu irmão gemelo por isso de 3 anos a ser abusado de uma padrastra. Door a publicação aqui, uma organização feminista lança hashtag MeTooNobo e houve gente conhecida e menos conhecida na França a compartilhar a experiência na internet. Depois de acusação, político conhecido na França, Olivier Duhamel, a rainha toma seu retiro. E casado é presidente de França, nota sa com liye para da imprensa e para pedir para por favor lainan novo bina figura. Aqui na Holanda no estilo qual abing seria ma e tuslagen affaire. Maior nang ku injustamente a ser considerado estafador com consequência nang grande. Ku família nang ku a ser quebrar. Ainda não a perder ng trabalho, ainda não a perder ng casa, ainda não a cair em deve ng enorme e cair em pobreza. Durante de nossa vida, nós podemos nos confrontar com injustiça. Injustiça que quebra sonho nang com dia nos tatin. Kasi may atitula e mensahe di may hinta sonyo ng kibra. Senhor, danke ko balanto nós may hinta yen di vida, danke pa po bondat, danke pa po gracia, e danke pa po misericordia. Revela aweta mi po palavra na nós, e doon na nós sabiduria, para nós po compreender po palavra bom, toca cada coração através de mensahe aqui, bendicionar cada que está escuchando, e me pedir uma bendição também para mirumang seri soliana e sukas. Esnang ko awita malo, ita tresenang dilante de trono para sanação completo. Fortalecer é que awe me hinta me de boa força, provenir em cada vida que awe de necessidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Algum dia passado me conta a história de Ken Phuc, que na idade de apenas 9 anos havia vítima de bombardeio americano durante a guerra na Vietnã. O bombardeio aqui acabou subida por completo
sonho não que está assim como muito a vai perder. Nós tour tem sonho não que nós que mira realizar. Na muita quizás mo que na mira piloto ou bombeiro. Mas na grande quizás ba sonho para topa bom rende para por casa com ele, hanhayu com ele e dentro com ele de matrimônio harmonioso. Assim não pudo na hope exemplo mas de sonho não que durante nos vida nós temos. Realidade tá que não tá tudo no sonho não que da realizar. Timbia tá nos mês tá cambia no sonho não. Timbia tá ação de outra gente tá pone com nos sonho ou sonho não porque da realizar. De minha introdução de a me a referir na Camille Kushner. En su buque está escrito tocante sobre um homem que de fora de sua culpa está querendo confrontar com a ação de outra pessoa. Uma pessoa de quem estava tendo confiança, uma pessoa que de sua responsabilidade estava para cuidar e obedecer aqui e ajudar a realizar seu sonho. É maior não de etus laga a fera nunca a pensar que es não começar a proteger não, es não começar a ajudar não, lo abira na atacador ou na inimigo. E que ta passa ora ação de outro ta pone que o sonho não vai perder. Diferente investigação ta mostra que o Bíblia é persona que ta quer confrontar com injustiça. Ta começa a mirar su mês como fracasso, que não ta sirve, que ta su mês falta, lo qual a passei. Pero lumang ay me hinta me tabisabo que é gente que passa em linha de lo que por é momento que instância não começar a ser vivo, vira contra bo, ou ora outro ta escolhe sua culpa, riba abo não está um fracasso e não está falta. Tem injustiça. Essa é a minha desmentir. Tem injustiça que eu cometer contra a mim. Mas a injustiça nunca, escucha-me bom, nunca por quebrar a dignidade. A injustiça nunca por cambiar de ser precioso que Deus a cria de ser inútil of nós. Em vista de Deus, pode quedar prenda maravilhoso. Ayer, me terminou uma série com rata assim papo tocante de consequências de colonização. Colonização também é uma injustiça assim contra entre pueblo, contra a humanidade. E me tem ainda bisa hopi biata para sobra não estava a colonizar nanta maneira não estava em dia. Pero a injustiça aqui nunca porta mais poderoso que o poder que Deus tem de cambiar gente. Tá um escondimento atrás de colonização, abisa me que tá anto da falta de outro. Esse não é excusa para sobre toda injustiça Deus por cambiar na boa. 1 Coríntios 10 diz nenhuma prueba que você a passar de um mês nota algo novo para gente. Você por confiar em Deus, lo é não permitir para você passar dor de prueba para surpassar vossa força. E ora você passa dor de prueba, lo é só para você lida, de modo que você pode suportar a prueba. Tem
um peligro que nós precisamos ter cuidado de gente. Injustiça está sobre dolor. E ora nós temos dolor, nós queremos suavizar o dolor com o que está de nosso alcance. Tiene também uma, usa droga, perde na mesa de bebimento e te envia hasta de imoralidade sexual para verdover o dolor que nós sentimos door a injustiça. Injustiça é da maneira angua que queda rinca continuamente. Esta trece com ansia para verdover o rincamento. E esta queda quebrado como sonho ou sonho não pode realizar mais, não está quebrar. E esta quebra a habilidade para mirar costa maneira não está. Esta blendo bo. Esta pone assim coisa sem pensar, esta pone assim loucura. Para sobre bo não pode pensar bom mais. Nós lemos de Gênesis 25, nós lemos de Esau. Esau chega fora de Cunuco. Em um caminho, nós lemos que ele logra algo. E me imaginava que estava a desapontar. Mas Deus, quanto bia ele abai por baiar, anto eta dura, hopi para apoiar algo, timbia eta quer siar algo. Eta chega casa cansar e ambra, anto eta bende su direito de uma eu com sua mama chiquito Jacob, com toda consequência. Mas eta chega casa, anto ik ben verdoof no qual ik het sinto é momento esta bicha Jacob do nome comida passou me tinha hambre me que tranquilizar meu estômago então botar aqui como que me dá do nabo me direito de eu maior que eu acho comigo. Gênesis 25 versículo 29 até 34. Um dia, ora Jacob estava a cozinhar, Esau aí cansado de conoco, ela avisa doname tique de Esau picora para sobre a mitad morto cansado. Pensei a chama Esau Edom, que significa Corá. Jacob a contestar, passa por direito de uma eu promê para mim. Esau avisa, toque me cerca de morrer aqui, que comitim conosco o direito de uma eu. Jacob a insistir, jura para mim. Isso a jura, e assim ela passa seu direito de uma eu para Jacob. E ora Jacob aduna Esau pão e sopa de bonte. Ora Esau acaba de comer e beber, ela lanta vai. Assim na tique interesse e tal da tim para o direito de eu maior. Para ao hinta te o remédio, conta de dolor, conta de amargura e ansia com injustiça da causa. Ao hinta te o remédio conta de injustiça mesmo. Ao hinta te o solução para reviver sonho não quebrar. O remédio é de Cristo Jesus. E tem o poder para restaurar-o. Isso. Abore o mês não tem força mais, por força da quebrar acaba. Pero com sua força, lo vou reviver a trove. Lo vou ala babula, lo vou cara sem cansa e lo vou correr sem perder o seio. Mayang com o poder de Deus nos lo sigue com o tema aqui. E a me hinta mino a papia tocante de convertimento. Pero se a me hinta bono conhecer Cristo Jesus, nunca bono a chega de pedir vim de minha vida, Senhor, assim uma criatura nova, restaurar-me. Pero você como tem mistério de Deus, me está invitado para vai junto comigo de oração.
Mita dirigir-me nabo, cristiano, of ex-cristiano. Posaco ao me hinta, se Cristo apresentava delante, por não parar com o coração reto delante de ele. Vou abandonar Cristo depois, com o tempo, vou acabar junto com ele. Quizás, toda circunstância na vida, não te importa, mas a me hinta a botar-me por arrepentir e pedir, perdonar-me, pimbek de minha vida. Se algo que está escutando me, tá onde é duas pessoas na aqui, me te invitava, vai junto comigo em oração, diz repetir minha palavra. Senhor, me está bem delante de seu trono. Me está reconhecer que me afalhava, pero me está arrepentir. Me está arrepentir de meu acto, de minha forma de pensar, de minha maneira de viver. Me está pedindo perdonar-me. Vem de minha vida. Cria de mim um coração novo. Limpia-me com o sangue de Cristo Jesus de tua injustiça. Llena-me com boa paz e bom amor. Assim, minha criação nova. Escreve meu nome de e-book de vida. Restaurar-me. De agora para adiante, me te sigue a você. Amém e amém. Se você oração aqui, a me hinta junto comigo, eu te pedindo para ter contato com meu irmão Sérgio Soliana, para nós poder dar informação, para nós poder guiar o caminho novo que Deus acaba de abrir para você. Danke de escutar-me. Senhor bendicionado casa e tem outra oportunidade. Más música. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré
tu nombre, Señor, de ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Hey, sigur, bonita canción, 26 minutos pasado just dos. Tanki na mayroon tambe ko ilasoro pa e mensaje chave. Tremendo mensaje mayroon. Sí, la mira que sí. Ajá. Niti más de bonita canción. Me quiero mandar un saludo. Mira que corre aquí. Bendición pa mayroon. Bendición nos quiero mandar también. Tanto ciudades que por stop. Sí, se trobamos esse programa. Sí, un saludo también para Shani, bendición para Gabriela Jiménez con Giselle, sí, bendición también nos queremos aquí para Roderick Martes. Sí, Dios bendición a casi familia completamente, Roderick. Nos queremos mandar también bendición también para Tanchi Claudette Vesser, pan riba mesa bola riba dak. Bendición también nos queremos mandar especialmente también para Joel Meyers, casi familia. Bendición también para Ivan Felida y también para Johan. Sí, Dios bendición a vosotros. Queremos mandar un saludo también, bendición para mi hermano estimado Miguel Pedro y también para Nay. Anto para vosotros me tiene canción aquí. Testigo di poder di Dios, pa' el milagro nacido en mí. Un tiempo ciego mira luz sabor, el luz glorioso de una paz Jesús. Mitad testigo di poder di Dios, pa' el milagro nacido en mí. Un tiempo ciego mira luz sabor, el luz glorioso de una paz Jesús. No, nunca, Él abandonarme, nunca, Él abandonarme. Venga noche oscura, o día de prueba, Jesucristo nunca talaga en el sol. No, nunca, Él abandonarme, nunca, Él abandonarme. Venga noche oscura, o día de prueba, Jesucristo nunca talaga en el sol. Mitad testigo di poder di Dios, pa' el milagro nacido en mí. Un tiempo ciego mitad mira luz sabor, el luz glorioso de una paz Jesús. Mitad testigo di poder di Dios, pa' el milagro nacido en mí. Un tiempo ciego mitad mira luz sabor, el luz glorioso de una paz Jesús. No, nunca, Él abandonarme, nunca, Él abandonarme. Venga noche oscura, o día de prueba, Jesucristo nunca talaga en el sol. No, nunca, Él abandonarme, nunca, Él abandonarme. Venga noche oscura, o día de prueba.
llenamos un gozo, manera rio de agua vivo. Essa aqui tá o programa Começava o Dia com o Senhor. De Jaluna para Javierne, de Jesunor para Unor, aqui na Rádio Aroma Natural. Sintonizanos assim na recebi boa bendição para meio de cantica ng Cristian, mensaje, oração, saludos, felicitação e hope mas. Bo dia carga com bendição tá começar aqui na Rádio Aroma Natural. Power Talk by Yos. Um programa cargado com informação e tópico interessante. Por intercambiar via multimédia maneira Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Logicamente, por chamar-nos também na telefone 06 20 89 83 18. Sintonizanos tour ja webs anoche de Shetor pa Nuevo na Radio Aroma Natural. Via basilachel.com, Radio Nandi Corsol / Radio Aroma Natural. Para más información, síguenos via Power Talk by Yos. E já não está seguindo com mais, Mr. Nós chegamos de 27 minutos. 27 minutos nós tínhamos acaba para o Ecuno, do estúdio de Radio Aroma Natural. Nós tínhamos Mr. Bendição para Charlie, bendição. Sim, bendição para casa e família completo. Sim, contente de saber que botar beta join e com a palavra de motivação. A mim me requisi mais coro bem aqui, sim. Em vez de pôr isso aqui, mas assim nós vamos ver. Nem a pantalla preto, sim. Daqui John tá versão como você paga pepa, só na cobrar me sai mata aqui mesmo faio grafal, sim. Nós queremos mandar um saludo que vai especialmente também para a família Dovale. Bendição para Pastor Gerald Dovale. Bendição para Tanta Chudeska Dovale. Tanta bukwenta. Sim. Qual vai ser as pragas aí? Sim. A mesa nada. Que mais é tanta? Se não nos vai pelante. Até mais bisa coffee já webs. Já domingo. Já web, já biana, já sábado. 4 dias tem para reglum ko. Bendição para Shudrek, sim. Shudrek sim tem. Me sabe Shudrek nunca ko na ainda faz Shudrek, sim. Quando é princesa também Shudrek. Não ganha mira Shudrek, la bira grande, sim. Fia auto le bem buscar tio, no? Oh. Bem com Wentley. Já não vai McDonald's. Bendição para Wentley também. Mas que assim não entende, né? Vira gordo aqui, sim. Mucho come, assim não é pelante. Sim, nós queremos mandar um saludo, bendição também com o trabalho, especialmente também para Romanda Molina, caso eu não me comorde, com a cerca de machaduro mês na boné, verdade, coida? Ato sonho, mas sonho, devia me sonho querer contar verdade. Então devia contar verdade, mas querer sonho, mas sonho. Mas a great mês, especialmente para você tour canção aqui. Naco. Más música. Hola que move, bang bang la que move, bang la que move, hola que move, bang la que move, Espíritu de Dios, el que move, Espíritu
justicia. Ay, derrama, 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 Señor, derrama, su bendición y su justicia. Derrama, Espíritu de Dios, es que cambiamos. Espíritu de Dios, es que alzamos de una vida nueva, un vida del Señor, llena con su espíritu y con su verdad. Oh, la que mueve, oh, la que mueve, oh, la que mueve a vos, la que mueve, ay, la que mueve. Oh, Espíritu Santo de Dios, derrama arriba vos pueblo. Y su amor, y su poder, su justicia, derrama, derrama, la que derrama, la que derrama, la que derrama, la que derrama, 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 oh, la que mueve, oh, la que mueve, oh, la que mueve el corazón, la que mueve, que cambiamos, oh, la que mueve, y que ayudamos, la que mueve. Oh, Espíritu Santo de Dios, derrama arriba vos pueblo. E siya nang bisteremo na solo siya, nos tim 21 minut. Si. Ja, nos tim 21 minut promekuno den studio di Radio a Roma Natural. Nos tim mas de bonita que eu quero mandar um saludo também que também especialmente também para mi bro. Mi bro. Si, Darrelson Afonso, Darrelson. Bom, manda kusina mas? Não, bota assim me triste, não. Si, me tá preocupado. Si. Sì, potete druk. Tambe, sim da comurde, sì. Mi dia che nada malo mi brua vir aqui. Bendição para Nikita Romano, casa e família completa. Nós queremos mandar um saludo, conta bem especialmente também para Geno Cobrenos, que você sente falta de Gergion. Sim. Ou você sente falta de Gem, mas lief mesmo. Ora, opa acaba na rádio, hora aqui sempre, opa também, Yuda Banhe. Mistia paia, dune comida, poner drumi, macha lief mes. Si, maratumi yuna pota tama ne minyeto na sina. Genja, wara, stake porte. Bendición, si, mi queremos na bendición. Bendición pa Iliana dame na Engelo, just bendición na casa de bendición dame pa Malen Keller, si. Just bendición na Malen ricamente, las miras que dimas kita, nos queremos un saludo. Oh, pa Omaloche, si, Ludrid Bernabela na Rincón, si, Rincón Bonero. É centro de governação que a mim está vislumbrar, sim. Rincón está ideal para quando está bisa mudar, sim. É centro de governação. Sa que fica kralantay ka muito druk, sim. E bem um caminho que mais não bisa cozy, que cozy não.
En todo caso, você compreende-me? Isso aí tá me desejo, me angelo, just like a assim, assim. Rincon, Bonaire, me estima, Bosnang. Bendição para Arelis Gulo. Bendição para Jovanka. Bendição para Turek. Sunago da Laborana. Posada para Mira. Contaku Posada para Mira Resort. Si, nakabidrecedam. Lebih bonita swimming pool. Awo me se tra apartamentos nang. Si. Nada coi solo ba aqui. No, salida de solo. Rumbi mortina para arriba e está bonita. Anto que bien tu que suble. Jovanka, no duna na mucho sobe, la pega soya en Galanta. Sí. No. Bendición, lanzo que no naman también. Un saludo bendicional para Rocha Tomás, casa de familia completo. Anto me tiene canción que para vosotros. Más música. ¡Qué rico! ¡Qué lindo! Llénate de la fuente, llénate de Jesús. Si estás triste, pues cántale al Señor. Hermano, si estás triste y te sientes abatido, si ves que ya no hay solución, que todo está perdido. Hermano, si estás triste y te sientes abatido, si ves que ya no hay solución, que todo está perdido. Saca agua de la fuente de la salvación. 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 Y dice, hermano, si estás triste y te sientes abatido, si ves que ya no hay solución, todo está perdido. Hermano, si estás triste y te sientes abatido, si ves que ya no hay solución, que todo está perdido. ¿Qué tienes que hacer? Saca agua de la fuente de la salvación. Y de la fuente de la salvación. Saca agua de la fuente de la salvación. Y llénate. Saca agua de la fuente de la salvación. Se llama Jesucristo. Saca agua de la fuente de la salvación. No debes estar triste. No debes estar triste. Y si estás triste, muchacho, muchacha, oye mi hermano, saca agua. Hermano, si estás triste y te sientes abatido, si ves que ya no hay solución, que todo está perdido. Hermano, si estás triste y te sientes abatido, si ves que ya no hay solución, que todo está perdido. Saca agua de la fuente de la salvación. Saca agua de la fuente de la salvación. Saca agua de la fuente de la salvación. Se llama Jesucristo. Saca agua de la fuente de la salvación. Saca agua. Y que saca del agua. Saca agua. Llénate. Él es la fuente de vida eterna. Saca agua. Se van los pesares y las depresiones. Saca agua. Y dilo corridito. Saca agua. Y llénate. Pero qué bueno y qué rico es. Saca del agua. Se llama Jesucristo la fuente de vida eterna. Por eso le canto esta mi canción. Ahora qué bueno es tomar esa fuente. ¡Qué rico! Hey, seguro, aqui na Rádio Aroma Natural, botanha de Jesumpa 1, sim, começar um dia novo com o Senhor. Tremendo, bistir, não se lo chega, mas tinha 4
Minuut Provecuno. Lagan subir que nos más. Que hermano saludo tambo bendición. Kutabay especialmente para Gianelli, Leoneta, Wenclar. Bendición también es que hermano para Abigail. Bendición también es que hermano para Esther. Bendición también para Merari. Sí. Pastor De Valle, nos queremos una bendición también para Pastor Raymond Maria. Y también tante, ¿cómo llama tante Sharina Trome? Tante Sharina van Blarkum, sí. Geboren van Blarkum, sí. Y también nos queremos una bendición para Pastor Marchena na Aruba, casa família, para congregação completo de Porta em Aruba, na Santa Cruz 76 bem riba se pue. Bendição também para Pastor Martezon, aí na Bonaire, Kralendijk, Bonaire, sim, vamos a Kralendijk, Playa, sim. Riba Kaya Corona 38A, Sky tegenover de Koiman, sim. Pegar ku kami na binigay ko galinha. Kan teke frek chicken, sí. Als kain tegenover die RBC, sí. Just bendición na familia Martezon también completo. Un bendición también para nos tantisharin piquere. Ayer me bisung ko tantisharina blows. Minta repetisi también con eso sa. Tantisharina blows gewoon, sí. Sí, tantisharin también tiene derecho. Sí, just bendición na tantisharin ricamente bendición también se quedan para Ludwina Lendereng. Para André casi familia. Sí, ajá. Claro, sí, sí, nada más. Y nos también que canciones especialmente para vos naturales que yo más música. Hasta aquí mi amistad, de verdad, sinceridad, me ha demostrado mi lealtad.
Aquí sí, aquí na Radio Aroma Natural Vista rin yes. Sí, lanos mira aquí yaga manos ting menos 8 minutos por meku uno. Nos queremos mandar un saludo bendición que va especialmente también we mayinta. Sí, pa Cayus. Cayus Cecilia bendición. Bendición nos queremos mandar pa François Cecilia. Bendición también nos queremos mandar pa Julien Cecilia. Bendición también pa toda familia Cecilia nang. Bendición pa familia Mercera. Bendición también pa Arelis Gulo, sí. Arelis bendición, sí. Bendición pa casi familia. Nos queremos mandar un saludo especial para nuestro brother Charles Tomás. Conta con Mama Kiss. Bendición pa Mama Kiss también. Saludo también pa Lady Didi. Bendición también nos queremos mandar especialmente pa Zoraida Brett. Y mi tía canción que vamos a tener aquí. Cayus, cue cuarta. Campeón de esta puta, sigue Señor Jesús. Es un guapini mundo para salvarnos tur. Dengue, gozo, paz y salvación. G sigue y lo din bendición. Luz di mundo a mi para rescatarnos tur. Luz di mundo a mi para iluminarnos tur. Luz di mundo a mi para rescatarnos tur. Luz di mundo a mi para iluminarnos tur. Bendicionada están con conocer. Están con atender su palabra y recibir. Nanan el aduna es derecho. Papira santo significa hijo de Dios. Dame coro. Luz di mundo a mi para rescatarnos tú. Luz di mundo a mi para iluminarnos tú. Luz di mundo a mi para rescatarnos tú. Gozo. Luz di mundo a mi para iluminarnos tú. Amigo, bien será conocido Cristo Jesús. Él ha vin para darnos salvación. Su amor, él ha demostrado en la cruz. No tiene otro, este solución. The one and only Jesucristo. Oscuridad, move. Él usa vini pa correr con oscuridad. Su palabra nos lampi, pa luz nos camina. Sende luz de caia y la gagas na brilla. Y será conocido Cristo Jesús. Él ha vin pa darnos salvación. Su amor, él ha demostrado en la cruz. No tiene otro, este solución. Jesús está luza. Jesucristo te camina, verdad y vida humana. Oscuridad, move. Él usa vini pa correr con oscuridad. Su palabra nos lampi, pa luz nos camina. Sende luz de caia y la gagas tan brilla. Pa cambia situación, calma o tormenta. Una sanación y llena tu amor. Tu rodea me dobla y tu lengua confesar. Con Cristo está Señor, con Cristo está Señor. Jesús avisa, a mí de luz pa' mundo. Es un posiquini, no te gana nunca de oscuridad. Mas le di luz, no te da una vida. Este es tu poder. Hey, siguro tintur poder. Sí, la mi pone brela que sí. Awa que sí me sempiste brela pa me mira ba. Mi quero mandar un saludo também para tanto Shirley Martes. Bendição para casa e família completo. Bendição também para Mama Lina. Moro bom dia para Genara Curat Nitem. Também para Tanchi Milena. Juan Carlos e Giancarlo Ramirez. Bendição também para Pastor Timoteo Jenny que muito não. They only speak English. Bendição também para Juan Peter Selberry. Sí. Bendição para o casa e família completo. Bendição também nos quero mandar para especialmente também Ribeduchi Mainta que. La mira merdiga para Ursaling, para Juni, para Mimito, para Shamali, misa ko yame otorumang. Sí, bendición para pastor. Mita bay finalizar el programa, qué bonita canción aquí también, sí.
Special pa boss tuita me lo bene bendicionas just bendicionas Celia. Celia melang kasi familia Celia bendición también nos queremos mandar pa Asinta Nicolás y también pa Asinta melang kasi familia pa boss aquí. Más música. Por de tempo vizinha avisava palavra cada vez que eu mirei por culpa da inca de rabia a opa aqui shake it up shake it up shake it up shake it up por de dia va experiência rechazo a outra medo barranha botar sentir um fracasso no shake it up 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 mas que como família a prática brueria é sem dar nenhum motivo pra maldição perseguido rechacei shake it up 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 na lugar de riqueza o bono a logra de vida cada vez da maleza e bom miro salida no tume shake it up 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 desconfiança shake it up ignorância shake it up ai maleza shake it up tristeza shake it up ai rabia shake it up medo shake it up ai alucia shake it up amargura shake it up maldição shake it up perseguição ansiedade pobreza orgulho preocupação complexo por problema shake it up Foi ora botada em Cristo, botar criatura novo. Ya turcos viewa passa, ya da turcos a vira novo. Ah no, via novo, pensaco novo, via novo, pensaco novo, via novo, pensaco novo, via novo.